Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi kecam Israel dalam pidatonya di Mahkamah Internasional atau Court of Justice di Den Haag, Belanda pada Jumat 23 Februari 2024. ICJ merupakan badan peradilan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, didirikan pada Juni 1945. Retno Marsudi tampak mengenakan syal kotak-kotak hitam atau kefiyeh, simbol perlawanan masyarakat Palestina, saat menyampaikan pidatonya di depan 51 negara yang hadir dalam pertemuan ICJ tersebut. Menlu Retno mengatakan peran ICJ penting untuk menjaga aturan berdasarkan tatanan internasional, di mana Israel secara terang-terangan melanggar hukum internasional. Dirinya juga menambahkan bahwa Israel tidak punya niat untuk menghormati apalagi mematuhi kewajiban hukum internasional. Dalam pidato, Retno menyampaikan 2 poin bela Palestina. Pertama, terkait yurisdiksi, bahwa mahkamah memiliki yurisdiksi untuk memberikan pendapat atau nasihat dan tidak ada alasan untuk menolak yurisdiksi tersebut. Dia menegaskan Israel menghindari negosiasi dengan berbagai dalih strategis. Selain itu, pemerintah Israel secara terbuka menyatakan pengabaian mereka terhadap proses perdamaian, termasuk menyatakan perjanjian Oslo batal demi hukum. Kedua, mengenai pokok perkara, yang dikatakan dengan tegas Retno bahwa rakyat Palestina berhak menentukan nasib sendiri. Pemenuhan hak tersebut merupakan kewajiban yang bersifat erga omnes. Dengan kata lain, semua negara memiliki kewajiban hukum untuk menghormati hak tersebut dan berkontribusi pada perwujudannya. Retno juga membeberkan serangkaian pelanggaran yang dilakukan Israel di bawah hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia internasional. Salah satunya, Israel berusaha menjadikan pendudukannya permanen dan juga mencaplok sebagian wilayah pendudukan di Palestina. Dalam pernyataan terakhirnya, Retno menggarisbawahi bahwa tidak ada negara yang kebal hukum, bahwa tidak ada negara yang berada di atas hukum, dan kesucian Mahkamah ICJ harus dijunjung tinggi. I invite the next participating delegation, Indonesia, to address the court, and I call Her Excellency Ms. Retno Marsudi to the podium. Bismillahirrahmanirrahim. Mr. President, distinguished members of the court, I left my G20 meeting in Rio de Janeiro to stand before you today on behalf of the government of the Republic of Indonesia to express the solidarity of the Indonesian people on a matter of supreme and grave importance, a matter that strikes at our fragile humanity. I stand before you today to defend justice against the blatant violation of international law that has been committed by Israel. We have all witnessed the ongoing humanitarian catastrophe in Gaza and the following escalation throughout the region, which have emboldened a global call to address the root cause, the illegal Israeli occupation on Palestine. Israel's unlawful occupation and its atrocities must stop, and neither should it be normalized nor recognized. Mr. President, members of the court, it is clear that Israel has zero intention to respect, let alone abide by, its international legal obligation. The Prime Minister Benjamin Netanyahu even said, and I quote, "Nobody will stop us, not The Hague, not anybody else," unquote. This is also evident in Israel's action in Gaza
as it is continuing its indiscriminative campaign of annihilation against civilians in Gaza. Apparently, the death of almost 30,000 lives is not enough for Israel, as it is close to launch another strike on Rafah, once the only gateway for life-saving humanitarian assistance to Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.